Kusebuka Dubane leli ukephi usubhadali ehambe esaluni ngo7 ekseni wazowabuya ngo1 usulandela izintatha abafezi. Hayi shuthi mawu aphambi ukuthi ngiqhubeka kakhulu sonibona nami ngiyaphila siyaphila amen. Shuthi kwenzakalani onembani bafethu kubalekile ukuthi ulalele unembeza wakho makhuluma nawe kwesinye isikhathi sawathola ama signal kube ukuthi uyaziba. Alright much Monday okay fresh shuthi Monday usubhadala umuntu osipanayo yabo emsebenzini ubuya late nani leke ngisebenza ama call center yabo okay much ngoba futhi ngase se call center ngifuna ukuthi uyakhulu kuthiwe sengithe shuthi bethu Monday usubhadala ngembamba vele phuma esipanini hlangabeza kamnandi nani yabo. Alright shuthi wenzakaleni kukhona into ethi kumina ngenze ukuthi usubhadala usehlangane nomunye umuntu omusha yabo. Number 1 metoilet ngawo lo Monday mebuye hamba nama earphone yabo lento le. Number 2 sinokushintshana mfethu uzokhe namhlanje silala endlini yakhe floor yami the following day mhlawumbe silala endlini yakhe floor yakhe yabo. Kodwa Monday tshela ukuthi awuthami uthathe le phone metoilet hamba nama earphone khona into ethi kumina ngimbuza ukuthi sithini kodwa ngirelax ngitshela ukuthi mhlawumbe mina overthinkayo yabo. Ayi mase ngithi ngifikele ukuzolala ngeTuesday hayi angqongqozanga kanje endlini yasophatala ngiyangqongqoza into engakaze ngiyenze bese la muntu mangabe ebuyile esipanini akakhingi ubuyazi ufika nomnini yabo. Hayi ngqongqoza into eyiparty futhi Tuesday yazongivulele mhlambe after boma 20-30 minutes ndoda nginokho isicapheni yabo. Shuthi kanti ubhizi ngaphakathi khuluma nefoni mfethu enjoy lo athi ahlangane na okay ngimbuze Wednesday yabo lithi mina efethu ukhona yini umuntu osewayinga ichiri yami athi haya ke phela ngimbuze mfethu ukhona yini umuntu omusho enje ukhuluma naye manje efonini yakho athi haya ke kuthi okay kiflow manje lapho ngaleso sikhathi mfethu ngiphushela ibrand yabo iEli Stores clothing line so yabhuma mfethu umnandi ama-sales ayangena mfethu amashumi ayenzeka lapha nalapha. Into eyinkinga nje asiboni ngasolinye nesubhadala futhi anginayo ifoni noma ikhamera yokushutha iy'mpahla zami lezi ngisuke ngiyidayisa ngaleso sikhathi. So ngisizwa uyena ukuthi ngi-capture iy'thombe for ama-sales yabo ngizokwazi ukupromote. Alright much hayi so kunohlala ukuthi ngibuye ngiboleke ifoni yakhe yabo ukuthi ngishuthe nani engelinye ilanga kulesi think kulesine ambuza kanti kuse uyaphi ngeweekend athi haya kayindawo umuntu okhona nani yabo. Lalela mfethu namawude ngakhandile la nama t-shirts akhona engicela ukuthi ungisize nabanye usubhadale ngibacelile ukuthi bangishuthele yabo bayigqoke impahla. So ngicela ukuthi sizishiye ngasolwandle mfethu yabo lapha e-skate park mfethu hayi impahla zinhle uma uzishuthela ngalapho nasendaweni ey'dumile nje mfethu uma ufuna impahla zakho ihambe ojwayele ukuthi upromote endaweni abantu abaningi abazaziyo. Lokho kuzokusiza ekuthenini unyuse ama-sales ne-recognition babone futhi ukuthi into yakho into yangempela. Alright much so athi ukhona-ke sesele akayindawo. Alright into angijwayezayo yona yena ukuthi meze uvuka ekuseni nendlela ahambe early uzongibhalela inothi wara uhambele endaweni ukuthi mhlawumbe ukudle ngokuthola endaweni ukuthi makuthi uhambe wenzile yabo. Alright sure shayi Saturday hlanhleleyo bhadilelo ngisendlini yakhe yabo. Hayi kuseni mfethu nakhona ngiqhubile nje mfethu angilele yabo. Kuseni mfethu ngiyamuza yakhushuza mfethu yabo 6:20 lapha yakhushuza umuntu olungisele ukuthi uyahamba kumbuye mina bengimcelile ukuthi sinani sine photo shoot eSouth Beach. Alright khushuze angiqhubise la eseyophuma khona ngasemnyango phela ngilindele noma uzodonsa iphepha ngizokukhwahlaza ukuthi uthini. Hayi eyamethu lele ngize ngokhithi khoxo akanyusa amehlo manje siyambuza mfethu uyaphi athi hayi ngesaluni sekusuka kwaphuthuma lo sisozongenza uthi angifike manje kube nama client amaningi.
ngathi aphinde ngambuza futhi efethu ukhona yena umunye umuntu ohlangane naye asuka indaba so funa silwe ekseni funa sixabane lento sekhanda lakho mina ngiyazi nani ngathi okay ayikho iflow sabo ayahamba kushuthi phela uma ehambile umuntu obezongisiza ngefoni angisashuthi lapho yabo alright manje lithame ehambele nje naye esaluni ngo-7 labo I think nami ngiliqala usuku ngo-10:30 yabo angakabi busy kakhulu lezi zinto ze-content yabo sasayiphushela nje ama-skits noma ufasa ngaleso sikhathi phinde kube ukuthi mhlawumbe siphushe like ama-brand yabo leyo nto leyo ngoba sinemshini nje ipressa ikhatha iprinter konke nje leyo futhi okudinga uma ngabe udinga ukwazi ukwakha ama-local brand yabo so besisebenzisana omunye mfethu kade sijwayele sinikeze nje ama-gig mfethu 2 Scorpion yabo alright shuthi ngihambe ngimufasa siyishalela ama-gig mfethu yabo so bekumnandi ukusebenza nontwana ngoba bengikwazi ukwashaya amashumi yabo mhlawumbe ma-300 ama-hour 2 yabo leyo nto leyo mhlawumbe ma-5 clip ngalelo langa amashaye kahle yabo okay nama-sales vele e-Elstones angena chitha isikhathi nomufasa siphushe leyo mpahla hayibo phambi usuku mfethu kushaye boma-4 yabo shithi ngitshela omunye umngane wami echera mfethu itshela mfethu umuntu ohambile esaluni kanti isaluni ithini ngayo yabo athi hayi kuyathatha isikhathi yabo leyo nto leyo uma ufike kugcwele nani ngisi mina lo muntu kuthiwa angafika ekuseni ngoba lo sesozumluka uzobe busy kuthiwa hayi relax cabanga kakhulu okay manje shaw 6 mangifonele ngimtholi like mangimbhalela kuhamba uthi kodwa mfethu ifoni ithi calling alright angikabili lapho ngaphakathi ngirelaxile hayi mnani ayi shayo 8 hayibo nakonakala ngefona mfethu ngifana ngezinye inamba mfethu akayibambi ifoni okay ngivele ngibone ukuthi ayazini mhlawumbe le nto engiyisola iyona iyaphila ake ngingayiphikisi izoziveza kumina yabo alright sure ngibuyele endlini yami mfethu kamnandi ngirelax yabo kushawa 10 mfethu ebusuku hayibo akabuyi akatholakala efonini kushawa 11 kushawa 12 yabo ngo-12 mfethu and sengishawa mfethu kuba uboyfriend mfethu yabo ngehle mfethu ngomlila phambi komnyango wasendlini yakhe la ngahlala khona mfethu wazowashaya from 12 to 1 hle phambi komnyango akabuye ngimthele efonini angazi ngizothini kwala eresi akanabo abangani engathi ngiyababuza ukuthi mfethu amfanisanga uthini wena efonini yabo alright manje hayi just ngithe mangibuyele endlini yami ambuyele endlini yami mfethu uthi ngiyacabanga lento ukuthi yazi umuntu uke wajwayeleka angibuyele endlini yami-ke mfethu kamnandi o1:15 kanje labo sekulethi mfethu kibe umuntu olalayo yabo nakhona bengitshela i-security lapha ezansi ngathi brazo uma ebuya lo muntu engingena la noma ngoba isikhathi uyangifonela noma ngisendela i-dots WhatsApp ngoba bezwana ama-security ade sigada yabo e-res alright manje ishi dot mfethu ngo-1:30 gaqa angithi ayazini athi ngidrayise ngifuna ukuba umoya wakho ukuthi uzoza yini la endlini uzoyihlupha yini ngokuthi mfethu ngi-update ukuthi ungani ngenze izinto ngale ndlela ezenza ngayo okay manje tshela brothers mayifike cherry mfethu yele endlini yayo eqhubekela nokuthi enjalo lusuwaduna inani yabo siqade siyimi sitholile i-dot from i-security sharat umalume shone khona yabo ngizama ukwehlisa umoya futhi ngamanje angikwazi ukulwa into engenabufakazi bayo yabo ngoba nakimi kusayimcabango noma izintolo zona zinginika isiqiniseko sokuthi ngathi yenzeka lento engisolayo kodwa nginabufakazi hayi ngirelax amnani so mangifika kuyena awuyanoka mfethu umuntu oselele ovuke ekulaleni manje amachere bafethu ayavule mfethu abo umuntu nje ofuna ngicacise ukuthi ngizokwenzani bese ngiyahamba like mfethu sikhiphani mfethu ngikuthole kahle mfethu phinde ngimbuze mfethu uhlangana nomuntu omusha yini athi lutho ayivele ikukhala ifoni so mama bro kusho ufuna ukumbuza ukuthi mfethu uhambe kanjani nani mayikhala ifoni angayibambi yabo ayi
manje mfethu ngiyafuna phela nami ukubona ubali ufonayo usithini wenzakalani vele ngithini ngifile umqondo mfethu lo ngisesifoni yakhe mfethu ngiqalaza WhatsApp ukuthi sithini hayi elami lathi ungayi WhatsApp cela ukuthi akuboleka ifoni utest icamera umtshela ukuthi kusasa ngoba kuyisonto ufuna ukuyisebenzisa so ufuna ukubamba nje ama-1 and 2 kuyona hayi dedela kunika ukuthi ngiyawona 3 minutes qala ufuna ukuyiqalaza kanti uyabona nawe mawusesifoni abo shoot ulibe luhlehla nje mfethu ubuyele emuva libe luhlehla mfethu uzobuyela ethomeni zokugcina ukuyishoot mangithi hayi bo mfethu nawo umuntu usebhishi mfethu bamala vidabi mangithi ngibheka isikhathi ngo-10 ebusuku lapho mina ngipina njengethoba la endlini mfethu itshera ngiyitholi ndawo sengicabanga into eningi kanti hayi yena ncebeleka mfethu lalo maprulo avuke ngayo kushuthi ne-out kahle efikile emsebenzini yabo lapho e-call center amwayinda mfethu kamnandi nani basipana vo-2 vela ngithi mina ngihlezi ngikhona erest yabo noma ngiyenza imali kuma-sales but akufani nendlela bona benza ngayo imali mabe ndawonye lapha okay mangithiwa lesithombe imbuzo mfethu ngithi sinda azathini usisi wakho osisweni umbuzo owodwa siyona into obukade ufuna ukuyibona efonini yami le noma ufuna ubona icamera hayi ngingazi ukuthi ngiphendule kanjani futhi manje lo mbuzo vele ungihluthule yabo leyo nto leyo engicabange nami mfethu yabo ngenhliziyo ukuthi yabo lo ngifuna ukumnyukunya ngifuna ukumbamba kude budozi yabo engithe mangiqala ngimsongela wangitshela time mina mfethu time lami ngizolifike la uzokuthatha nje 10 minutes kuphela yabo so ngalilinga ucabanga ukwenza idodi naloko cela usuphume la endlini yami hawu saphume mina futhi mfethu kuwena sephutheni like yena likhiphuza la anginike ifoni yakhe ngihambe endlini yakhe okay manje hamba iBrazil mina ngimculile mfethu superstar yabo manje ngibuye endlini ngiyanya stress ngiyamaphepha mvusa urooms mfethu sijike la kaJoe sithole thunyana yabo leyo nto leyo ngeke kuyonakala hayi sijike kaJoe futhi sithole thunyana yabo so kushibiza kwethi intasa akagcina sekushibizeka u3 days yabo so kulo 3 days kushibizeka umuntu engingamboni wavele kuxatshenwe la ekhaya kodwa kahle umuntu eyinkinga yimi so ngizama ukuyiqhelisa kuyena yabo okay manje ayisho senzeka into yakhe le ayenza nalo mapro angazi yabe isikhathi singayenani sesenjalo khona nami ingane ngicela sengikhuluma naye sayidini yabo sincede siyimina first ngenhliziyo ephukile first sesilengane mangisendela ithombe le entsha sigaxa wallpaper kwa yabo leyo nto mbala lapho songumuntu ongasekho endlini ongasatholakala ngoba manje into mangiyikhuluma kuyena ayiwenzi umqondo ngoba uyasukelwa ngithi angisafuni ukuhlangana naye ngimgabhanga angisayi kuyena ngihluphi ngaye ngisamphelizele ngisho emsebenzini azi lutho ngaye okay kwenzakaleni mfethu shuthi la ngalinye exabene nalo mfethu wakho omusha lo siyayihlupha phela ngeBrazil hlale reseyodwa ngithi vele yabo shuthi nalo mfethu esibefika phela emsebenzini qale ngaye baqala baqeda wasewathola enye intombi yabo siyamshaya ke leyo nto sebuyela kimi hey shuthi afone kanti angikho ngisendlini ngise floor 10 kwenye out yami kuthi umrexa noshusha yabo ayingipholele nje mnandi ifoni ikhala endlini shuthi umuntu ongifonela agcina sizofika endlini othi mayifika fica phethe ifoni yakhala phezulu ombheda bona le wallpaper wahlanya shuthi uhlanya angikho yabo mina ngiyihlikela phethe 15 floor 8 kamnandi yabo shala nje wakincane shayishawa ngihambe ngiyobheka le superdali e-floor 5 yabo omusha ayindawo ngizophambana naye mfethu mangiphambana naye ngambona ukuthi uhlinile mehlinile uhlinele into engami khumbula mfethu ngiyamncane noma ngihlangane nomusha kodwa yena usaqhamuka kuqala noma ekade ngilinga hayi ngitshela ukuthi mfethu ngibe umuntu ofuna ukwazi ke phela yini emphatha kabi nani yabo leyo amasifika endlini avela athi sevula ifoni yakho yabo sivula ifoni yami lo vesi lo kade shaya amakhelesi
mina ngimkhombanga ukuthi avule ifoni yakhe kunaleyo ngimcele ngekhamera kodwa athi ngikwenze lokho hayi ngidonse ifoni yami base ngibuyisa isikhathi kumanyisa ke wallpaper ayibona iqaleke manje wena ngijwayela ubhizi nomuntu wala eresi ngcono mina akusiyo umuntu wala yini engcono ekubeni wenza into engeke uzuyithandi mase ngenza wena waye ungigalela wena ukuthi mina kumele ngenze eduze noma kude njengawe phela ubuthanda umdlalisa lemidlalo hayi xatshana kuba ukuthi uyangivezela ukuthi akasazweni kahle nalo mfethu yabo base bengasazweni kahle nalo mfethu linde sizolungisa nami izinto amdlalisa uMasigaloba just la ngane Brahmi angiziba yazo mfethu ngayiziba azagcina mfethu sihlupha abangani bami mfethu ukuthi mfethu bakhulume nami bangibonise ngenxa nje yomoya wodwa ukuthi mina mhlangi kubuza ukuthi ukhona nohlangane naye waphika wena wanganginiki iqiniso ngikunika ithuba lokuthi ungenzele iqiniso decided ukuthi akuseyazi nami ngiyawazi ukudlala le game ukuthi bengathandi ukudlala nawe so sometimes ayithola usesimeni obungasigwema ngenxa yokuthi umuntu obamzene naye akakuniki lento efanele ukuthi uyinike so ngalo ngizama usibafethu balile kulalela nembeza wakho yabo nokuyihlonipha nje ungavumi ukuthi umuntu okubukela phansi nawe ugcina usuphansi njengaye yabo le nto le ungazilibali mfethu ungakhohlwa amaphupho wakho ngenxa yomjolo ongasile danko mfethu uma enjoy le story time cela ucomment mfethu lapha edawa noma ngedots angihlupha kakhulu comment ngedots mfethu ungiphu like lapho ungakhohlwa ukusubscribe mfethu ungifollow mfethu na TikTok, YouTube na Instagram just search for Mnotho Ngcobo mfethu noma ubhale umthetho department danko awe going up noma bangathini we going up but I believe it's alright but I know God do we going